Me wana mi boka bodo ojle ogbesusu gege wenu. To kan heji mi nan tindo droje gonjo mi on Kristi Jesu tondali nando non la wendagbe podo nando ma homenjrado ho. Mi nan sono ma nu pikplon bon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Kristi ton drodo. Bon chomion eton lo lukuro kede dali mina so no tindo ojre ide gbibo eton na gokona mi bon na do hode na mado ganon le awufie salon le mehenu kundo biale asu kwasi po le wendo etito tu klame le podo akota le nvemi na mini tunto mi ton ayi na do mi mando ogbesusu gege lo me podo na do moi to go flame pátápátá. Bem mana mi to droje lo si ogbedu sonji wewe o to de o de o sonji o eton madiok gbede na jijo mi ton podo o fenu injo mi lopo o mi na to nu kan yi to ehin o mi ma mi ton me dogun we kanu Kristi Jesu kan han agun vovo chan we lole o mi ko yinu konto akun titan awito atonto eneto egbe mi na hoje agun atontoji eyin to no yin sadi mo wa lo mi ton dagbe dali mi gbo mi ni hiya owe lo kla angeli agun heti to sadi me kan we onu helewe ewo heti do gbigbo shian jiwe we ton lo le po sun prevun shian we le po do yin wa zon to e le do hieti do onyi dedo hieti to ogbe shigba oshi owe hie pa yego bo so na hunhun onu he pole he po kuku na nye mamo azon to ele de pegan to chiwe we nukongba ene wutu fli le hie moyi bo so sedo hen go gligli bo so le vojo eyi hie makpa yego gba nye na tondo ojiwe di ajoto hie mananyo ojle heme nye na tondo ojiwe te gba hie tindo onyi vude yedo to sadi me hie tindo onyi vude yedo to sadi me Rema ren avo ye ton ble yena to zonizi hemi to wewe me na ye je utu ewo he gbahwan we yena yi avo wewe shiona dole yena ya avo wewe shona dole nye manati onyi eton nye mana nye ma to onyi eton na gbidi seson owe ogbeton megba shigba nye na dekun na onyi eton to otoshe nukon podo to angeli eton le nukon eho hetido oto bo eni ni se onu he igbo to dido hlan agunle lo ni she bo o wewi wula Kristi Jesu ton do hlan agun sadi ton lo ewa yin mi ma do apawi to wewe me mi gan de kun na sadi lodo de mi di do na onyi sadi lo etewe yin e bayi a hovi aya jije ton bo to roku no to me mi kono se do na aya jije Kristi ton ni hi hon mi ton bo mi ro akun enele ye nde ma wedo ye nugbo holodo romlo apatitan me de o Kristi sohwe ton lo ye taidi atokun shiba Kristi mo ye taidi me oku bo ni mi pon bo chan etewe singa he me de ko yi se no etogbe shiba ekoku ete singa he yi se no yin
ni no me monko ete nga he yise no mo ni no me monko bon ni no mlo e mi fli o weta o dedo to efesu me bele son efesu ta ton o ta ton aton afo eton churopo ehi adole do medike mede pepe yi oho vo do klo mi blo na onu hele ton tuwe ho megble chiwe we ton ja ovi to li vive ton le ji uwe mi mo to ho ni lo me diro to li vive hala no zo mi to li vive bon mayin wana no zo dali to agume to asome kabi to hwendo me to li vive bon lalo dali bon yewe ajo kabi to li vive bon azon he gbetoro su yi se no yi moto yi wa na ro do ya to mele nu kumero yesu to chiwe we si anzoa do mi fi na mi do mi ododo chiwe we mo pon nu he mi to bi bai na mi nu he mi to bi bai le e no pon etewe zombo mi to lo ibai na mele ni do nyomi we a na mele ni do mo nyewe do bai we zombo lo mi to lo ibai ni eyin do mo lo yo vo yo motivation ene le when zombo mi to lo ibai e ma do alede to chiwe we sinu ko to li vive a lo pade vole sorti ni no mi beto me mi te to akume to hwegbe to hwendo we but enu ajobo to klade le no awa but to klade le we no mi na yi koliji mo na zie ko lo kule oklu no do pon mele hlan lo pon wa lole no vi chewebe mla ho chewebe me sunu chewe me nyunu e akulo poro me mi te mi mo no bai mo but mi no ajeta so mi de leji mina flino oho no to do romlo nomlo mi je ta so mi de leji mina va mi de sudo andi we kan lo bona zedo o npon lo sido but e maduna yi mo suru we mina yi bona do zanha mi no zole to klama na han wa lo mi ton le e ma goma ma chado dego shi ba we nu de wa jomo you know do akona nu kolino ya igba san ho me na no veve na okuno do pon do hodo mele le sien ha me tira wa lo etondo krisi ni do son li chingan so ni ya pajire ne mo basi do mo dike son li chi wa lo chi hodi do chi ni ya pajire ne but when we dey mi ma zigbon enelogy mi di o to li vive me but to li vive ene lo me e no he mi bi o chi o igbo to me mi no to krisi me pepe shiba beto mun kole ye kono ku to gbigbo me oholo to nu kon ye to o edo eni wutu mi ma reto po ye po blo mi ma do ma reto ha to li vive mi do na zena to li vive de voyi men dido to li vive de voyi me vle ko me chanko to li vive de voyi tu klade le no ajo bo me de le gangan no yi gbero na dia wi se ton la dai na yi ai home na di hi ho na do akwa fu ha mele fi emi je pe nepo même si mu kon mi na nwe ro holo do mo to godo lo nu ko fifo nu lo o we hia ton krisi do yi se no de le tin ye le ye han vo iton wewe logo mi o do avo wewe o dudeji si o tade na we yan avo wewe to o gbe krisi tome bo afo wewe de mi gando yan son dagbe de mi ganwa bo edoro menele ti ye ma rin afo eton kudo edo menele ye na dison li po mi poto afo wewe tome we mi na so do na o toto tonu kondo me hele mi yon yi ni eto mo yi e ba ido blo me de ma rin e rin ason dagbe lo bo wa rin afo wewe lo e rin na so do na menele to tonu kondo ma yon menele e na do na yi to otonu kon wangele ton le kporo manyo menele nu pedo ye nu akume ye gba wan zeton ye duto kikun si vuton leji ye gba ko ye dasu ye ho moto shiba nye manyo ye asonyi na kan wa to ye na nkode do o gbe mo ko ni ma tono miji to krisi jesu sin nu konblo we edo nu kon yi edo nu edo mlo akolezun chio bo pere epo to ye lo me adura fotite kan pura ya so iwa na ma eni gba ku yen ta wa jejiwe ta ide ajoto na jejiwe ta ide ajoto de do ete lo e ba ido ena de me lo se
fle no aje bo mi no mo do o ko ajiji no ayi mende yi se no de le ye ma po yon ho e ma do na yin mo e ba ido Kristi mo do asonda gbere ma so tin to alo ito me wecho peut-être ni do e wa le bla na de no le wecho pe de ko ro ni gble we ta yin gbe da ito o to si nkan ma ya wi to me hwenu ma ya wi me hwenu cho e ma juro o to do mu e ma so jo Kristi Jesu do mu bo amonde we ya ta iri yise no he amodo yise mi to ku emi to yise lo me pe bóyá mi do kento supo bóyá emi azonya kan wa to bo medele nwe dide efesu si we ma rododo o azon me ne leton ariho to oklu no si nkan etadeji nde pepe ma hura ye ma to si vu me bo e ba ro azonya kan he yise no mo ko do wa ha gbe ton le no zo ton le ko mo nja azonya kan lo mi ha to gbeche dali Kristi Jesu do yowe gbe asun yin kan rai gbe yin kan rai okuta amuwe to asun eleme ata gbe rai to tonu kan very gbe yin kan rai gbe yin kan rai he do mo me gbe asun yin kan rai me gbe asun yin kan rai me lo me ne ho is wa mi de mi ma gbe rai jire gbe po ninu ato gbe e ba ido mo amojuro je yi ni jire so gbe po me de ma yon so mi gbo mi ni ho kan na levo jo ni bi o pegbe levo jo ni sian la lo no ya yin de we do mo ya wa mo no la lo te wa du kan to emi di o kuno to no la lo to we yin le gba ayan bla nu be ama bla nu boya zame we de gigbo kuno to he we do te bo amlo man wa bo e to di do na we do hoti wa do hoto wa nu konche enu ajo mo ma bo mi no da mi we jai zame amlo mu no wa o to ho ni do na mi ni gigbo kuno to ho ni do na mi ni we ni lenu anfon anje de we me gba ponji na we monde do na we etenko chi ba etenko chi do uto zia lodo muhe mamole gobo e ko nchiwa buga he gbera iwa plan to lu konto holodo yemi boy gbeto ko de do boya bo yin ko to lalu edo afun ho ha mi so fu ele mo pon do gbera yi mi so lalu si hihun gigbo we ton ena wa na fian kikona hihun lalu to boya azewe edu so wendo me na lo hihun no na lo iteme nano wa nyina kana no zotwe kabi henu mentwele no do ya ro mi lewe sole yeni jia mi ni pon yeni ho pin bo mi ni pon hey de aba ina me de do we na ba ina we do Kristi Jesu do me de rin ason da gbe lo bu wa kaka ifivonu me ne le mi na ndo mi yoyi shiba me ma wale ina sodo na ido manyomi mi toso mu konchi asonyi na kan wato bo mi do e ma inwe o to drone e ma so inwe Kristi Jesu drone juro to yin omlo apa we to na eyi sadi sin o de o aho sadi sin de ville abi o Kristi sin o ville aweto de ma mo de po de yi de Kristi ma so hwe e do me ni le ye ya son da gbe logo edo mi na de kun na yeto o topo do angele mi to le posi mo ko pe mi to me he na kun de to pe Kristi ton to do angele ton le posi mo ko owe o Kristi Jesu kan han e he ya gun sadi ton edo kan han yin lo su edo kan han mi ule lo su mi gbo mi ni gba mi de me kun na ma oku ni ma mo mi to asan yin kan memblo ma so yi nkan hu gan mo na ho de na gun okru no ton baba to Jesu si nko me mi do ndo we na jomi o he ana mi na ro oho we kan han sadi nu gbero agun sadi ton ojuwai shigba yi se no dele taini yi se no hetin to sadi to hwenenu ye tin vovo apa vo awi apa de tin ye le ndo bi gbe kun to azon da gbe lo wa yele ndo mi gbe do adokun mi o wa so supo dai sigba Kristi do yo ku to gbigbo mi ye ni pa yi
bo fon nama ogbe pe vide he po ye lo me ye ni yi do wa so da pe emi ta ton je eji ta ide achoto baba menu yin yi se no mo ko le he amo to jile he me akunde pe me kunkumu si ayi gba ji fi e gba pe gonpo ayi gba lo ji flele o ho de na to Jesus si come de anami bondo de hona na le vojo yi sunu e anyonu e me ho e ayopo we a kweto we nya kweno we nya nyonu we nya so we a John ja we nya bo e ko to krisi me si gba e ko ku to gbigbo me ntori azonya kan uto ntori do mlo yeze de draga ntori ado me de pe yeze de draga me ne we na zero do papa ho de na to yin ko Jesus to me chale wa le blanu bona le vojo yi se no de pe ya boya yi te so mo we na no skando dasu na no skando movi ntoli e mo ro krisi lo me krisi mano to alogona yi krisi mano wa boto de gbe ton se boye di mele moto honto to zivru me na no wa ehe okwu egbe se me si hi ronsi nu mo na ro yi ehe ache na ro mo asu na no mo asun ha adogbe to mo kole gbeda iwe na yi to nu ko mi to baba yi se no we ya ni yi se no we ni le vojo gbe lo po sovona ile vojo to Kristi Jesus in come baba adike ye ku oku wa mo e azonya kan me blo very to Jesus in come oui oku no adike azonya kan loto alo e to me kaka ku wa mo ye blo a po renu do che me ran mo gun he mente ran mo agun vi do popo agun vi sunu agun vi yon no popo mo do che me ran no vi che me la ho chele mo medito chele ran mo tan che ta ve chele ran no po to len hode de pepe reti to ali onyina kanji obo kuna wa mo bo po azonyina kan po jale na le vojo gunu de pepe to gadagli to hogbonu to kutonu to fi de pepe gba pete to Paris to yovo to me fi to America to Asia fi de pepe de eti te baba na le vojo to Kristi Jesus in come na le vojo na ye le vojo do hodu ayi hae to me pe hae to zanwo me reye do te to adozan to ji amloni gbe na ma ni zi alodo no pulopoji na ma ni na ijoje ni je kolibo be aloda gabo vewe ko to afi po na le vojo to Jesus in come baba wa ho de yo de to apade vole bo ye wenele ye to nu kun yi to azonda gbe lo me adomi na de kun na e baba andomo shigba jrelo mo fone amowa oku mo so wa mi vewe na yi se no mo kole gwa lo na ye ni to nu kun yi to azonda gbe me to Jesus in come gwa lo na ye ni to anu kun yi to azonda gbe me gwa lo na ye ni to nu kun yi azonda gbe jiyo to ai ha to me nwe ngawa relezon yise no voto yise no na ku to Jesus in come deson ali ko eto ni nwe na ikule ku he na he lezo yise no koku yise no he ma pe ganto no konto sebo to acheji baba to Jesus in come me ho de lote ni she oya atogbeche se bo amate ko so yun hun gan to Jesus bo ado han devo so ni mu to yise lo me yiso gan yise lo chobo ran so yin gbeda yi enu ajo mo be ni imojo yin ma bo no fi de nte ma gan so se po Kristi Jesus lo ntori emu yo wewe do yu emu yo wewe do yu ne shiba eju ran hun lewe gan we so bo atoku ese ama gan no te tu ememo ama gan no ma yise boku wa yo gbe o fonu na mi edo fonu ani ama je su ko ni pepe o ho ye do ro dagbe o ho lo ja na so do ni ato gbesi so me lo le do podo yin podo jiwewe ndose ogbetwe jiwewe ndose do mede ma mo hore gan Kristi Jesus mevo nwe do mlo ma pe gan nu de pepe ma yin me bo sogbe hi hun de ton ende bo kan ho do yibo do go sigba njo anyo vivi de to yeme njo anyo dagbe de to yeme njo anyo waina de to yeme ene wutu yi Adamu gbeto chebu nami ogbe Kristi ton si ogbeto lo to Jesus si come de ton so yeme nu e ko du gan bo pache
to walo me to zonli me hina ya lo glona kanchi chami ton lo baba to Jesus sin come wale blana mi jo nyando chele kpo na mi susu we chele kpo se ohun Jesus ton lo mo ni bo su we na mi na ma ile we to lu konto to pipe me se bo do acheji to Jesus sin come we ho de lo te ni she ni adokpo do mo do yen po kele de gbigbo ton kokon na mi do tàbí kele de aso mo nkan gan yi do gbon lo pade evo nu do ye hun lewe gan o ye do da lo kwa igba po e do he won ni ti mo he won so ti we nu aso do ho lo bodo ho de bodo bi ohun le gan yi na so na we hun le gan e ma po un gan do na fe we do ani ho de na ma gbigbo ton ni goko na we bi o agun wen dagbe ton me na ni si gan yi na do du gbigbo ton na do wen bodo yin nu to he na kan la wen dagbe àbí he na ya son ri wa to go ho eton me eyan ma so inu kon gan mo to egbe me kele di do na mi do mo ko na yi na do no te to agun lo poropo yi do yi se no lo poropo e do ni no me he agun ne le ko do to egbe ti but Christ Jesus jo an goko na do jira nu teme do ene wutu wezo mo mi ma ndo inu kon supo bo mi no teto egbe agun sadi tonji wherevon mi na soje agun he agun chopo toji kakabo mi na fo agun chan we lole eyo mi ndo do chebo so ndo do me hole gan to Christ Jesus ton e so yi wherevon to jire mi ton ogbe susu gege po me edabo